Bah, l'hôtel qui est une Castelline, on veut un bröder, tribreur, à nous on qui galeg neo. Tom pos galeg bit, tom coms galeg bit. Agandial, na, ben vanet de vel neo, mo goût le gâteau, mais penons. Oui, parce que des que galeg morsa, parce que behand des qui galeg morsa, non la arbor kosse, non. Car galeg, zo dangereux, risongerus. Dangereux, me l'âme, peut-être mort contre digne, n'est que dangereux sur vie arbrazon, donc na vie sons, donc na vie nous occuper ta yo, ar galeg zo dangereux. A mes hand de gant dit brame, ar pez havet genom goud ar brezel. Goud ar brezel va commencer dans dut de zesk ar galeg do bugarle. Hag ar eon no loske d'ar brezon de gweye. A setu me, mo l'air de me breudar, ben pemzeg vle, ugen vle, ar brezon vo dijonjet. Tout un dut zaver o galeg, a vo keden ken vi kont ar brezon. A nin vo tap a bern, pugur nous om ke galeg. A setu me breud an no l'air a din, yeah, mais nin zo regours de honder school brame. Penons vo groet videsk ar galeg. Ah, mel ar deo, mais oh, dra ne ket ken di ça. Neus kin chiloun dut. Nin videsk i brezonek. Neus chilo de om tut. C'est une neus kin or même eus mod. Vi desk ar galeg brame. Chiloun dut. A se van met de vor lotei. A ba bor lotei ben vam digwe da ha var vod an nen. Vor plarion a va hotus me bai va hotus ar bus pe nous on kepeta. A mel a dei, bra on namz ar hiu ke. Hag ar plarion l'ar ding, oui monsieur. Ah, mel a de me breud ar kleve peus, an da zo galeg brao hat. Oui monsieur, da vo dom da chonj deus an dra. A se gouze, van met kreiz ar blassen, a kreiz ar blassen va ar marichel labouret. A va heon kelhe barikeno. Hag ar mevel va klan, a setu no em chikour vi kelhe ar barikeno. Setu no groet dom beb a vail, hag no l'air dom, allez, tapez dessus tous les trois ensemble. Ah, mais l'air de me breud ar kleve peus, ah, an da zo galeg brao hat. Ah, da vo dom da chonj deus an dra. Ah, gouzein, va met d'ar mahat, pugur va mahat da briek. Setu va met da vriek d'ar mahat, hag a va o vaos a va everz boutou leer. Ah, me l'air de me breud ar sel et ta pegen brao ar boutou leer se, me zo hant de hulgati pegemen. Setu van bet vel nei, hag ar houl an gati pegemen va a boutou leer. A il ar din 500 francs. A groet o jes gisa. Setu mo komprend an dra va regir vidon setu mo kepren da boutou leer. Ah, mais l'air, kleve peus ar pizh neus l'air da 500 francs. Ah, an da zo galeg brao. A se gouze, vam deut derge an dro, deus briek da lotei, hag var vord an nen, no gwell on den, a va gorvei da bord ur l'un, hag va met de vel, hen zo meo matra, a va ket, hen va mer. A kristout va digwe d'ar gendarmeet. Bai va en benag no telefon d'ar gendarmeet, hag van digwe da hag ah, vouin ket brezon d'ag no. Vant ket eus ar vro matra, me vouin ket brezon d'ag no. Hag en, houl ganin, mais c'est vous qui avez fait ça? Oui, monsieur, mais l'ardon. Hag vous avez l'ardon, et comment vous avez fait? Tapez dessus tous les trois ensemble? Et combien vous lui avez volé? 500 francs? A se gouze, eh ben, vam bet kaset d'ar prij, non pot. Hag vam chomet daouzevez. Ken a ran va deud ar mer lotei, d'explique d'ar gendarmeet, la no nitrad nevel ning gant draha. Libead vam bet, me gouze me l'ar dit pot, neus ket faute dom desk ar galeg morsa. Pugur me l'ar dit, ar galeg zo rezongerus.